Edita your crew members. Potential cabin passenger ID 8500 residential to Denpasar. The flight time to Denpasar is 1 hour and 35 minutes. According to the Civil Aviation and Safety Regulation, we would like to inform you that this is a non-smoking flight. Tampering, disabling, and displaying any smoke detector in the lavatory is prohibited. Please fasten your seatbelt, put your seat back in the upright position, lower your armrest, lock your table securely, and open the window shutter before takeoff. May remind you to always carry your in the aircraft. Take a very pleasant flight. Penumpang yang terhormat, sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, kami mohon perhatian Anda saat awak kabin kami memperagakan cara menggunakan alat-alat keselamatan dalam pesawat. Sabuk pengaman Anda dipasang seperti ini dan dikencangkan seperti ini. Untuk mengeratkan, tarik talinya, melepaskannya, angkat tumpukan besi. Apabila tekanan di kabin berkurang secara tiba-tiba, masker oksigen akan keluar dari panel di atas Anda sehingga terjangkau. Tarik masker ke arah Anda, pasang menutupi mulut dan hidung, kaitkan karetnya di kepala, dan bernapaslah seperti biasa. Penumpang yang membawa anak harus memakai masker oksigen terlebih dahulu, baru menolong anaknya. Pesawat Boeing 737-800NG dilengkapi dengan 8 pintu dan jendela darurat, 2 pintu darurat di kabin bagian depan, 4 jendela darurat di kabin bagian tengah, 2 pintu darurat di kabin bagian belakang. Dalam keadaan darurat, lampu petunjuk jalan keluar akan menyala untuk menunjukkan jalan keluar terdekat. Baju pelampung Anda terdapat di bawah kursi dan hanya dipakai pada saat keadaan darurat di air. Cara menggunakannya: lakukan baju pelampung melalui kepala, rancingkan, dan eratkan melingkari pinggang Anda. Baju pelampung dikembangkan sesaat sebelum Anda keluar melalui pintu darurat. Dan bagi penumpang yang keluar melalui jendela darurat dekat sayap, pelampung akan dikembangkan setelah Anda berada di atas sayap. Untuk mengembangkan baju pelampung, tarik sekerasnya kedua ujung merah. Jika baju pelampung tidak dapat mengembang dengan sempurna, tiup pipa karet. Lampu akan menyala jika baterai terendam air. Kartu petunjuk informasi keselamatan terdapat di dalam kantung kursi di depan Anda. Kami mohon Anda membacanya dengan seksama sebelum pesawat tinggal landas. Bila Anda membutuhkan bantuan, silakan menghubungi salah satu awak kabin. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menikmati penerbangan. Tamu kami yang terhormat, perlu kami informasikan apabila tekanan di kabin berkurang secara tiba-tiba, penggunaan masker oksigen dapat digunakan setelah Anda melepaskan alat pelindung dan masker pribadi Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Ladies and gentlemen, we would like to inform you in case of loss of pressurization, you need to remove your face shield and protective mask before using the oxygen mask. Thank you for your attention. Para tamu kami yang terhormat, saat lepas Anda sudah dekat, kami ingatkan kembali untuk mengencangkan sabuk pengaman Anda. Terima kasih. Ladies and gentlemen, in preparation for takeoff, please ensure that your seatbelt is securely fastened. Thank you.
5 business class passengers to disembark first, then continue with economy class passengers on the first 5 seat rows, then followed by economy class passengers on the next 5 seat rows, and so on. We also urge all Batik Air passengers not to take luggage in the luggage bins above you until the time arrives in accordance with the path that we have arranged. On behalf of Batik Air, Captain Yuda Hasato and all the crew, would like to say thank you for flying with us today. We look forward to seeing you on Batik Air. Thank you.